Tuje mu Rwanda aho urukiko rwa gisirikare ruri Kanombe muri Kigali rwaraye rufashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 abasirikare 5 n'umusivili umwe baregwa gukoresha abakobwa imibonano mpuzabitsina ku gahato no gukubita bamwe mu baturage. Asumta Kaboyi. Isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa bose bari mu rukiko mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Bose bari bambaye udupfukamunwa kandi bahanye intera. Urukiko rwagarutse ku byo buri wese aregwa n'impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bubakekwaho gukora icyaha. Urukiko rwahereye ku bafatwa nk'abakuru mu baregwa aribo Private Ndayishimiye Patrick w'imyaka 27 na Nishimwe Fideli nawe w'imyaka 23 baregwa ibyaha bitandatu birimo icyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kwinjira mu nzu y'undi mu buryo butemewe n'amategeko, icyaha cyo kwiba n'icyaha cyo guta izamu no kudakurikiza amabwiriza y'izamu. Urukiko rwanzuye ko rusanga hari impamvu zikomeye zituma bimwe mu byaha abasirikare bakekwaho barabikoze. Aha rwasobanuye ko rwashingiye ku nyandiko mvugo abaregwa bikoreye ubwabo biyemerera icyaha ndetse n'uburyo berekanywe n'abakobwa basambanije kandi babasanze mu bandi basirikare. Gusa nanone rusanga nta mpamvu zikomeye zituma aba basirikare bakekwaho icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi kuko bose bari bagiye mu kazi boherejwe n'abakoresha babo mu buryo bukurikije amategeko abagenga. Mu bindi urukiko rwemeje nuko abasirikare 3 aribo Gatete François, Gahirwa John na Bigirimana Theoneste nabo bakomeza gufungwa by'agateganyo. Impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha cyo gutizamu bari bashyizweho n'abayobozi babo, kutubahiriza amategeko y'izamu no kuba bataratanze amakuru y'ibyo bagenzi babo barimo byo kuba bakekwaho gusambanya abakobwa ku gahato ndetse bagakubita abaturage. Gusa urukiko rwemeje ko aba nabo nta mpamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, kuba icyitso no gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'icyaha cyo gukubita. Umusivili umwe wari muri uru rukiko Ntakaziraho Donati w'umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi byaha byose yaregwaga urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza impamvu zikomeye zituma bikekwaho. Umucamanza yanzuye ko bose uko ari 6 bafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Yanibukije abaregwa ko bafite iminsi 5 yo kujuririra iki cyemezo. Ibyaha abasirikare 5 baregwa bivuga ko byakozwe mu matariki anyuranye y'ukwezi kwa gatatu ubwo abo basirikare bahabwaga akazi n'ababakuriye aho gukorera aho bategetswe bakajya mu kagari ka Kangondo ya 2 ahazwi nko muri Barnyahe bagakora ibikorwa byo gusambanya abakobwa ku gahato ndetse no gukubita no gukomeretsa abo bahasanze. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.